دما خوش ببینرین هجا ایرو 14 سبات 2024 جه روزان جه روزا چوارشنبه بویا رو گشتن هری سرکو هری بالکش اینکو ل سرانسری هرمی رودانه امی هول بدون جوره پیشکش بکن ل دسپیکی چند سرنوچین به هزاران پیکاتین هرمی به چالکان سالوگرا کمپلیا 25 امین شرمزار کردن و گوتن امی تواهی کمپلو و ایرشکاران والا درخن شهروان قصدی هودنا چتین حکومت شامی ین هوددان در بازی گندوارین دیرا زوری ببن تیگبه لرزینگانی آباکوری کردستانی دمادنا زیر دا اخشامتی و نه کس دبن آخه دمان خباتین لیگرین و رزگار کرنه دوام بکن شری خزای بگیرانی دومه و اسرائیل آمده کارین اپراسونه که لدجی حریما رفاهی دیکن جیرو 14 سباتیه جبو روژا رش روژا 15 سباتیه کمپلا نونتوی کو به وی که ریبر اپو د سال 1990 در رادستی دولت ترکیه هات کردن تنی روژا جبو سالوگراوی مایه جبو وی که جیل سر استا حریما باکور و روشتات سوریه به چالکین جور به جور سالوگرا 25 امین کمپلا نونتوی ته شرمزار کردن د چالکین کوتینر دار خستن ده اشارت به برخوردن او تکوشین یا ریبر اپو یا دیجی کمپلوگران و هر وها خورد تکوشین آوی جاری جبو آزادی فیزیکی ریبر اپو هاته کرن. به وی بانگی خلکی دربیسی دا کتن قادان و کمپلیا لدیجی ریبر یا اشتی ریبر اپو شرمزار کرنه. پشتی مشی خافتن هاتن کرن و هات گوتن امیل سر یاری برا پو بمشن و تواهی کمپلو ایریشان والا درخن تحت شعار الحرية للمناضل عبد الله أوجلان والحل السياسي لقضايا المنطقة پارتیا نوژن و دموکراسی یا سوریه جیل تربس پیدا خویانی داو گوته بدنگیان ناو نتوی لهم بر سوجین کو دولتات سرکی لدیجی ریبرا پو پیکتین هفکاریا بوی سوجیره ام بتون دی کمپلوی و تجیدا کو بوی دوام آوی شرمزار دکن و تقاز دکن کو امی ببر خودان و تیکو شناخو ریبری خو آزاد بکن لقامشلو عامودي گرکی لگیت الحمیس چلاغا و دیرکی چالکیا خوندنا پرتوکنی ریبر آپو شالی جنان با هاتل دارخستن د چالکیان ده دیار کرن کوش بو آزادیا فیزیکی ریبر آپو وره بدست خستن دوید فلسفه یاوی ده کور ببینه حيث يمسك اليهود دوما بزمام التحكم بالمال ويدركون به همان آرمان جشنین جوان لقامشلو پیشنگه که جبو پیشاندانا وینه و پرتوکنی ریبر آپو لدار خستنه کنگراستار لتل براکجی جوینک درباره کمپلویا ناونتاویده جبو گل لدار خسته د جوینه دبال هات کشاندن سر آرمان جن کمپلوگران و هات دیار کرن کو ببر خودانه و آرمان جه والا هاتن درخستنه پشتره دن گره براپو هات گهدار کرنه بلیش خوابی سبد 15 شباط دجیل سراستا باکور روشتات سوریه چالکین گرسی ورن لدار خستن لی بریاوی که جید ایرو دجی چالکی پیک خاطن نتنی لکانتونا جزری لکانتونا فراتی لطبقا رقا لعفرین و شهبای جی چالکین جور بجور هاتن لدار خستن لکانتونا فراتی و طبقای مشین دریشن جا آلیه جوانا و هاتنا ارگانیزه کرن پیک خاطن مشال سرنی دروجا خویا دومین ده و هر وها لرق جی مجلس مالبات شهیدان یا کانتونا رقای دست به چالکی که کنفدانه کریه
لهرمی بچالکین جور به جور کمپلویا ناونتویی شرمزار کرن. لعین عیسا بصدان جشینی و کوچبرین گریسپی به مشاکی کمپلو شرمزار کرن. د چالاکی د کسین کو آخوین دیار کرن کو 15 سباتی روژه کی رشه آرمانجی امحا کرنان ناسنامه یا گلین آزاده. دسته آبوریا کانتونا فراتی سمینره که درباره کمپلیا ناونتویل دارخسته. جبر فی هوی تبگر آزادی الحق شاید پارچه کردستانه و ناو جهانه دا کمپلگین حمله. مشادری جیا دوه لنافچه استرینیا کوبانی دست بگیر دروژا دوی منده. مشا جالیه تفگرا جوانین شورشگر و یکی تیاجنین جوان و هاتی ارگانیزه کرن به جوش توام دکه. مشاج جسری نافچی اسرینی دست پیکریل بردری شارداریا گل و گوهری میتینگی. مجلس مالبات شهیدان آکانتونا رقایش با شرمزار کرنا کمپلویا ناونتوی یال دیجی ریبر آبو چالکیگی کون ودانی لدار خسته. حرية المجتمع من مرافعة دولة رهبان السومريين كل المرافعات. لتبقى يجيش بو شرمزار کرنا کمپلوگی مشادریشا دروجان هاد دست بکرن. بصدان جوانین جکانتونین تبقى رقا من بجودی رازوری تولیم شیبون. لکانتونا من بجیجی کمبوناج نانازن نوبیا سازیا مالباتن شهیدان و گازین شرد زاخویانی دان. دا خویانیان ده برخودانا ریبر آپو هات سلاف کرن و هات دیار کرن کو به بلاف کرن رامانین ریبر عبدالله اوجلان لتواهی جیهانی کمپلو ببنکت. شینین دیرا زوریجی به همان دا خوازه داکتن قادان. گازین شریین تاخا شیخ مقصودا حلبی جدا خویان یکدان. گازیان بانگل هر کسی کرن کش بو آزادیا فیزیکی یا ریبراپو آستا برخودان و تیکوشینی ناسن بکنه. لبشین دنین کردستان جیش بو شرمزار کرنا کمپلا نابنتوی چالکین جور به جور هاتن لدارخستن لورکها شیط رستم جودیا مغموری لباشر سلیمانی و هر و حال شنگاری به چالکین جور به جور کمپلوهات شرمزار کرن ده چالکیان ده بانگا پکاتنا مشین گرسه ین سالا ین اجبو سباک و پازده سباتی ورن لدارخستن جه هاتا کرن و هاتا خواستن به وان چالکیان داوی لتجریدا لامرالیه جی وران. Kendilerini değiştirmezlerse لدیجی پیک آنینا کمپلویا لدیجی ریبرا پو گل کرد و دوستین خواه لهر دره دناوا چالاکیان دنه. به چارچوبه دل مخموره دو چالاکیا گراوا برچیبون آسی روژان هات راگ هاندن. چالاکی ایرو دروژا دویمین ده دوام کرد. ام تخوازین ملات تاو رابا بیتر نه مثلا ام تنه. جه چالاکوانان گوله گزارشی لدیجی تجرید و کمپلوی برتک نشانده و افبان کرد. ام دخوازن تواهی گل جبو آزادیا فیزیکی ریبرا پورابن چالاکیان لدار بخن. بلادایکین باکور، باشور، روژاوا و روژهلات چالاکیان هی خورتر بکن دبلی هر جور چالاکیان ببن.
كومبلو ناف دولتي والسر ريبرابو يكد بوزي سبوت عظم نصر نوتو نهانده جوان بناوی نشدکارا جی دست نشان کر که جوانین کرد دکارن به چالاکیان تجرید بشکنینن و ریبرا پو به فیزیکی آزاد بکن. 25 ساڵەی گەلە کۆمینی و دەوڵەتی لەسەر ڕێبەرەوە جالان هەروەها لە سلێمانی ژی di çarçoveya pêngava ji rêbera pora azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî çalakiya grava birçîbûnê hate destpêkirin. Di çalakiyê de pirtûka rêbera poya sîstema zîndana Êmraliyê hat xwendin. بەردەوامیان هەیە لەمانگرتن Beşdarên çalakiyê Hacı Azad komploya navnetewayî şermezar kir û wiha got li cîhanê gelek nemûneyên komployê di jî gel û netewan hatine pêkanîn. Lê wêneyek weke tecrida 25 salan dewam e li cîhanê nîne. Bi heman ermanciyê li Şengalê jî çalakiya rûniştinê ya Meclisa Jinên Ereb di roja duyemîn de bi dawî bû. Çalakvana bi navê Eweyşa Remezan destnîşan kir ku her netew deyîndarê rêbera poye û ev tişt anî ziman. Siber rojeke reş e. Em ê bi gelê êzîdî re li dijî komployê meşeke hevpar li dar bixin. Em bang li tevahî gelê xwe dikin ku beşdarî vê meşê bibin û xwedî li rêbera po derbikevin. Bi li her fermandariya yê şahstarî jî têkildarî komploa navneteweyî di salvegera 25 de daxwînek weşand û bi daxwînên xwe jî komplo şermezar kir herwiha fermandariya yê şahstarî got hêzên komploger xwestin bi vê komployê rêber apo ji civakê qut bike lê berûva ji wê pêk hat civakîn zêdetir li derdora rêberê xwe kombon û komîser hebûne herwiha fermandariyê diyar kir ku ji bo têkçûna vê komplê bi aweke giştî jî ew jî pêwîstî bi têkoşîneke bênavber û xwedî derketinekê xurt heye. Fermandariya biryargeha navendiya ya Jastarê têkildarî komploya navneteweya Pazdê Sibatê daxuyanî da. Ya Jastarê diyar kir ku di nava 25 salan de rêbera po serî li ber tûgef û îşkenceyên hêzên komploger netewand û yek ji berxwedanên herî meziniyên dîrokî kir û got e. Ji her neteweyî mirovan li hemberî vê komployê berxwedaneke dîrokî kirine. Hêzên komploger xwestin rêberê me jê civakê qut bike lê neghiştin armanca xwe. Rêberê me ne tenê rêberê gelê Kurd e, rêberê gelên rojhilata navîn e, rêberê jinan û mirovahiyê ye. Hêzên komploger ji bo dewamkirina komployê êrîşî nirxên azadiyê yên rêberê me dikin. Bi vê rengî hewl didin bandora rêbertî bişkînin û hegemoniya xwe dewam bikin. Ya Jastaryanî ziman ku faşîzma Tirk hewl dide biçekên kîmyewî encamê werbigire lê berê artêşa wê ya dagirker lê hemberî berxwedana gêrilaya bifedayî ji zû de ye têkçûya wiha got e. Faşîzma Tirk ji bo karibe ji krîzê rizgar bibe êrîşê qadên şiyaneyê gelê me yê sivîl dike. Têkbirina hemû gavên dagirkeriyê û komployê bi têkoşîna bênavber û xwedî derketina li vê têkoşînê dibe. Weke hêzên gerilayên jin em ê komployê di sala 26 de têk bibin. Berêbînerên hêja gel ji bo azadiya fîzîkiya rêberapo bi çalakiyên cor be cor li qadanin li Bakur Rojhilatê Sûriyeyê li başûrê Kurdistanê çalakiyên ji bo şermezarkirina komploya navnetewî me bi bînerên hêja re par vekir. Yek çalakiya dinya ku ev demeke dirêj em rojane bi we re par vedikin ew jî çalakiya meşa dirêj ya ku ji du baskên li Bakurê Kurdistanê bajarê Qers û Wan yên Bakurê Kurdistanê dest pê kiribûn. Her du bask li bajarê Amed yê Bakurê Kurdistanê geştibûn hev û ji wir jî berê xwe dabûn Rihayê di peyama ku di meşê de hate dayîn teqezî li ser wî yekê hate kirin ku emeş wê serkeftinê ji bo her kesê bîne wê ji bo her kesê riya ronahiyê xwe bide avakirin û têpayîn jî sibe mejvan li amara yê peyamekê bi dawî bibe. Her du baskên meşa mezin ya azadiyê yên duh li Amedê gihîştin hev îro çûn navçeya Sêwêrek a Rihayê. Meşvanan destpêkê pêşeng û têkoşerên tevgera azadiyê İbrahîm Ayhan û Mehmûd Zengîn bibîranîn. Tevî baranê jî meşvanên azadiyê pişt re heta abahiya Dem Partiyê bi dirûşmeyan meşiyan.
Hevseroka giştiya DPP Çiğdem Kılıçkın û Çar li ber avahiya Dem Partiya navçeyê xîtabê girseyê kir. Çiğdem diyar kir, li dawiya vê meşê de ji bo me hemyan azadiyê heye û banga xurtkirina têkoşîna dijî tecîdê kir. Piştî peyaman meşvan ber bi rawestgeha xwe ya din navçeya Curnê Reş ango hîlwanê ve birêketin. Meşvanên gîştin li wir heta navbenda navçeyê meşa xwe dewam kirin. Başê li ber avahiya Partiyê Daxuyanî hate dayîn. Ji meşvanan parlamentera Dem Partiyê Öznur Bartin dubare kir ku yekane muxatabê pirsgirêka Kurd rêber Apoye. Piştî serdana li navçeya Curnê Reş rêwiyên azadiyê di roja çardan de gihîştin navenda bajarê Rihayê. Tê payîn rawestgeha dawî a meşvanan sibê li gundê Amarayê be. Berêbînerên hêja hevdeyê Sibatê ji wê çalakiyeke girseyê meşeke girseyê wê ji bo azadiya fîzîka rêber Apo were li darxistin. Ev meş wê li bajarê Kolon yê Almanyayê were li darxistin. Ji xwe ji demên derbasbûyê heta niha sazî û rêxistinên li diyasporên li dervê welat jî bi daxuyaniyan hewl didin ku meşeke girsey û herkes beşdarê vê meşê were kirin. Di vê çarçoveyê de Kongera Netewîya Kurdistanê kenekî û kecedike Ewropayê careke din bi daxuyaniyan cuda banga tevlîbûnê li herkesê kirin û gotin bi rihê seferberiyê em bersivê bidin komplogeran. Konseya Rêvebir a Kongreya Netewîya Kurdistanê kenekê bi wesîleya salvegera komploya navneteweya 15 Sibatî li dijî rêbera Apo daxuyanekî nivîskî weşand û komplo şermezar kir. Kenekê diyar kir ku komploya navneteweyî di kesayeta rêbera Apo de li dijî tevgera azadiya Kurdistanê hat kirin û ha got. Tîfaqdarên dewleta Tirkiye, dewletên Yekbûyînê Amerîka, dewletên Yekîtiya Ewropayê, Yunanistan, Rusya, İsraîl, Misir û Kenya ji bo berjewendiyên xwe hemû normên mirovî û exlaqî bin pêkirin û bi dek û dolaban Birêz Ocalan radestî dewleta Tirkiye kirin. Kenekê daxuya kirin ku dewleta Tirkiye niha jî li her derê ji bo doza gelê Kurdin nêyînaskirinê êrişên xwe bi dijwarî didomîne. Kenekê wiha dawî li daxuyaniya xwe anî. Di çarçoveya vê kampanyayê de bi pêşengiya dost û hevalên Birêz Ocalan, hevdê Sibata 2024 roja şemiyê li bajarê Kolin ê Almanyayê meş û mîtingeke mezin li dar dixin. Em bang li hemû Kurdistaniyan û dostên xwe dikin ku beşdarî vê meşa mezin bibin û weke 15 Sibata 1999 dengê azadiyê bilind bikin û komplogeran şermezar bikin. Kongreya Civakên Demokratîk a Kurdistaniyên li Ewropayê jî daxuyanekî nivîskî da got. Em li hemberî te jî di îşkence û bêdadiya ku ev 25 salên dewam dike di hevdeyê Sibatê de li Kolnê seferber bibin. Tirkiya, Kurdistan û Rojhilata Navîn di qonaqekê krîtîk re derbas dibe. Li aliyekî qetîleam û hewldana dagirkeriya dewleta Tirk, li aliyekê din jî tecîta giran a li ser rêbera Apo êrîşa dagirkeriyê li hemberî gelên Kurdistanê zêdetir dibe. Kecedeke Ewropa banig li CPT, Konseya Ewropa û Netewên Yekbûyî kir ku dawî li bêdengiya xwe bînin û ji bo dawîanîna sîstema îşkenceyî ya li îmraliyê şandeyeke bişînin giravê. Her wiha banig li tevahî gel, dost, demokrat, şoreşger, rewşenbîr û her kesî dikin ku tevlî meşa mezin a li Kolnê bibin. Bi ruhê seferberiyê bersivekî xurt bidin hêzên komploger. Ev demeke ku hikûmeta Şamiyan goçetên hikûmeta Şamê li aliyê dêra zorê di nava tevlîheviyan û derxistina nearamiya ango aramiya hey têkbirina wê de ne herî dawî careke din jî çetên hikûmeta Şamê hewldan derbasî hinek kundawerên li aliyê dêra zorê bibin. Ev hewldana çetên hikûmeta Şamê ji aliyê şervanên hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ve hatin têkbirin û Qesedê ragand ku di van hewldanên çeteyan de û şerîk û pêk hatî de jî hinek çetên hikûmeta Şamê hatine kuştin û birîndar bûne. Navenda ragandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di derbarê hewldana çetên hikûmeta Şamê yên derbasbûna dêra zorê de daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de ev agahî hatin parvekirin. Komeke çete ji aliyê saziyên ewlehiyê yên girêdayê hikûmeta Şamê ya Sûriyê hewlda
چمی فرات درباز بکن او دربازی باجرو که زیبان کمشه او شفایی ببن. هیزن ما هولدانین وان تیج برن او چتیان بر به آلین دنیان چن و وکشاندن. ده انجام برسف داینیته هجماره که کشتی او برندارین چتیان چی بون. ده داویه ده قصدی دازانین که اوی میسیونا خویا پاراسنا اولهیا حرمی او برسف داینا تواهی ایرشین لسر شروان او شینین حرمی بدومینن. بله دوخ لمراسمین جانگورین آزادی یم باوک گرسی پیک هاتنه بو بینرین هجارا پار وکر بو هم کانتونا جزیر هم جل فرات او لحلب جانگورین آزادی به مراسمین گرسی هاتبون اوغر کرن دروجا پیویدانگو ایروژی کنه سرساخی ینکو جبو هاتبون ودان جبو شروان اونگو جانگورین آزادی هاتبون ودان به بجداری که مزنی خلک حرمی دوام کرن شینیان مالباتن شهیدان بتنه نهشتن او جاره کدن لبن کنن سرساخی جی پیاما دوماندنا خطا شهیدان هات داین. دوه لسی گورستانان مراسمین جانگورین آزادی پیک هاتبونه. پشتی مراسمی خلکن هرمی مالباتن جانگوریان لبن کنه سرساخی بتنه ناهلن. افدر باجار کوبانیه مجلس مالباتن شهیدان هریما فراتش بو شهید سرخوین روشلات آزادی دیرک و چیچه کوبانی کنی سرساخیه بدان هوارکی پرتک و شربو دکوران کوبانی دا بمل لکیرک آوار خوابو و شر هری گران و تکوشینا هری گران دا جیر خواهگر ام دمیشن وک اول سرخوین دلی اولکی گازی بود لهما اولکی شکار و خوات خط جاری خاشن دا نکشان حتی داوی شبدار لبر آبو بود شبدار شهیدا بود شبدار تکوشین آزادی بود کسین لبن کون آخبین بحثا فدکارین شهیدان کرن و گوتن اوی حتی داویه تیب کشن و خوینا شهیدین خل عردین هیلن نتنی لکوبانی مراسم سرساخی جبو مالباتن شهید سرخین روشلات و آزادی دیرک لکامپا سردم آشهباجی بیکات. بصدان کوچی برین عفرینی و خلکن الشهباج مالباتن شهیدان را سرساخی خواستن. لورجی کسی ناخوین گوتن ام خودین شهیدان و امل سر یا شهیدان تیب کشن و خباتا خوابکن. یک بینامه هبونامه یک بینامه اسکرنامه آدرس بینامه ده خطا واردات نشه آب خطا شهیدان داد نشه آب راستیش هم بستر کردنه جواقا باقر و رجلات سوریگی تیادم کرد اره هبون و تلابینیه بو ویجی گرک برسی بیوه برگرانده نه تنه بافتن به زمان به بیرانی ترینا لطاخن شیخ مقصود و الشفیین باجار حلب جی مراسم سرساخیش بو شهیدان هبو مجلس مالباتن شهیدان جبو شروان قصدی محمد شیخ فرماندار سرخوین روشلات و آزادی دیرک مراسم اگلدار خسته شینین هر دو داخان و گازین شرد مراسم سرساخیه ده دست نشان کرن کو ویناوان جی چکین داگر کران بهسترا او تو کسه نکاره گلی لسر شوپا فکری ریبر عبدالله اوجلان دمشه تونه بکه سباجی روژا رشه و همو ایریش لسر مهنه جبر وی اکیجی حوال برخدانی گران هم بر بکی ددن جبویجی حوال دبگه هم تم حاضر بن اب مهکی رشه اب مه قامپلویا ده هم بر وی گرک تکوشیرک هر تم مازم بکن هم بلندتر بکن بدن گران همی بدن لیبر آپو جیان خواه جبو وگلی گشتی فدا کر جبو امیرو آزاد جان بکن جبو جماعت کردستان هشیاری که ملت تف و برخدانیه کرد طبعی ایرو دوز آزادیه و دوزه که نبس کردستانی
دوزك رجال النافين دوزك نافنتاوي هروها مجلس مالباطن الشهيدان نافچيا چلاغاجي جبو الشهيد وائل محمود وطارق بهاء الدين كوني سرساغي ودا بيك هاتين كانتونا جزيري جي سرساغي دانا مالباطن هردو شهيدان وقوتن او سري لهم بر ايريشان ناطوينن او برخودان ديب سركفتني تاجي دار ببا مرتاحة بحياتي وبالسلف عندي ولد من يقوم تقوم روحي وقلبي يقعد كل قطرة من دم شهيد سقت شجرة الوطن فارتفع شامخا بله بینرین هجم اف وینه که هند بینن وینه که جگره که یا نافچه الچ یا ارزینگان یا باکوری کردستان یا نوچه که گرینگه نتنی باکوری کردستان ترکیه علاقه دارده که سوریه علاقه دارده که روشاوی کردستان علاقه دارده که عراق علاقه دارده که حتی ولاتین کنداوی علاقه دارده که صدام کو اف نوچه او قاسی گرینگ دبجه اوه لاف جري كون وينين كون لبشت ما دبينن شركتك يا امريكا يا كوشخوا دولت تركيا داير كان خاكا كردستان تالاندك يا كوبيرا ناجي في جري رادستي هيزن امبرياليست هيزن هاجموندك شركه امريكا لفر هاود داكو كانزيكا زيران دربيخه دجبو درخستن رژیم هناك ماده كيماوي بكارتنا كو سيانور جيراتي غوتن اف سيانور جبو زنديان فلاكته يعني دماكو دجاجه هندري زنديان ده ادي خلاص بون اوان پر زحمته دو اخشامتي اف جريكو هند بينن ده انجماوي اكيده ادي اف ماده سيانور برب تمي فراتي به حركي انغو شخدنا براوان ده بقاسي 300 متر تني مسافه موياكو اف ماده كيماوي در بازي تمي فراتي به اگر هاتكو اف ماده در بازي تمي فراتي به هم باكوري كردستان حتى روشاوی کردستان حتی علی دیرازوری حتی دگیشه عراق و دگیشه شطل عرب ایدی زیانه که پرمزن در بکود دما کو اب ویر پیک هاتی دشی حتی ها نه کس دبن آخر دمانه و آگه جوان حتی نهاتیه به دست خستن جیانوان ربشا جیانوان هینا جی آگهی که زلال سرویه که جعلی رایدارن رژیم فاشیست دولت ترکیه و جناتیه پارو کرن هر دهمان چارچوبه دشی لدیجی ویه که برتکین زیده هنه لنافچیا ایلیچ یا ارزینگانی یا باکوری کردستانی دماده نازیر ده شمتینا آخرو دا ده سالا 2022 ده جه مادنه کو ماده یاسیان نوری لخوزای بلا بوبو سه مه هات بو گرتن لبشتی سه مهان دی ساعت وکرن و بخورا کراستکی مزن آنی آخاکونی زی 10 ملیون متر کابا دگیلیه ده قادکی 800 متری بلا بو. ده همان دمی ده افجی مادن ازیر 700-800 متر دوری چمی فراتیه. مترسی هنه دبکو اف ماده نسیان نوری تبلی آوا چمی فراتی بویه. لگوری رایدارین ترکیه نه کس دبن ahedemane و hina akubeta var ne diyara. Aradığımız işçilerle ilgili bir detay paylaşmak istiyorum. Heruha Vezîrê Karê Hundirîn a Tirkiyê Alî Yerlîkaya derbarê bûyerê de da xuyanî da. Alî Yerlîkaya diyar kir ku ji bo rêzgarkirina kesên dibin ahedemane xebatên lêgerînê hatiye destpêkirin. Heruha li gorî Wezîrê Karê Hundirîn ku dibêje rê li ber derbasbûna ava çemê Firatê hatiye girtin. Konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Şu anda Fırat Nehri'ne... Li aliyê din waliyê Erzinganê Hemza Aydugdû jî derbarê bûyerê de da xuyanî da û li ser çemê Firatê jî ev tiştî anî ziman. Li çemê Firatê rewşeke metersîdar tune ye. Ji bilî şemitîna axî û pirsgirêk tune ye. Li gorî Wezareta Hawirdûrê jî diyar kir ku li çemê Firatê hin xalên sereke nimûne hatiye komkirin و آنی زمان کو حیان ها تو قریجی لچمی Firatê tespit nekirne. 6 Şubat depremlerinden sonra gündemden
اردناس سلیمان پامپالجی بالکشان ده سر خطریال سر چمی فراتی و او هشیاری ده. هگر او آخا شمتی تبلی ناوا چمی فراتی ببه، ده کراست کی مزن چی ببه. او آخا چند دنیای کو مخابن جبو لگری نازیران هاتیه والکرن. هروها جبو برهم آنی نازیران ماده نجحرین و کیمیاویتین بکار آنینه. سلیمان پامپال آنی زمان کود و یکسر ریل بر آخا جحرکری بگرتن تاکو نچه آوات چمی فراتی. بله بینرین هیجما گوت تکیلداری ویکیجی جالیه مخالفت و بطایبتی برتکن تند لهمبری دستراتا رژیم فاشیست یا AKP و MHP کدام پارتی با آوای که اشکر آنی زمان کو برپرسیاری بویرا کو پیک خاطیا راست فاشیزما AKP هر وها جبو تثبیت کرنا بویری جی دم پارتی پیشنهادنامه که لیکولینی پیشکشی مجلس بلندیا ترکیه کرد حتی نهاج تکیلدار ویکی و انجام که بچای در بکوه هینا نظراله لی هر لسر مجاری جی چند آگاهین دنیان کد خوازین با بینرین هجارا پار و بکن های او جی یک بویرین بوی آوی بریان ها لأوروپا لرومانیه سال 2000 پیک هات بود انجام ویکی ده فلاکت که خوازایی لنوا اوروپای درکت بو پیش حتی او گولین آوین کو ماده سیانور در بازیان بو ایدیم جبو زندیان بو جه گورین مرینه لعالیه کدن جیم رژیم فاشیست یا AKP وکه خمساریه که جاره که دنیزی و بویری دبا. د چارچوبه لی پرسینا تکیلداری حزازال مادنا زیران یال نابچیا لجکی آ ارزنجانی هاتیه دست پیکرنده چار کس هاتن بنچاف کرن. لقادا مادنی ده پشتی نیورو لقادا که برفره حزاز چی بو. لگوری داخوانین رایداران نه کس دبن حزاز دمانه. حتی دیار کرن که هجمار زیده تره. خباتین لیگرین و رزگار کرنی در روژا دویمین ده دوام دکن. لی حتی نها جکارکران آگاهیک نهاتیه ورگرتن. Laliye'den Hazaz Almaden'i rel berbertekin tündbekir. Değerli halkımız, şu an Endam Reveber'in parti u saziyen demokratik xwestin biçin cihê bûyerê. Lê belê walîtiya Dêrsimê derketina wan ya ji bajar qedexekir. Çar endamên komeleya mafê mirovan ên ku dixwestin biçin Erzincanê hatin bincavkirin. Komeleyê bi daxuyanekê xwest ku endam û rêveberên wan tavilê bên berdan û biryara qedexeya ketina navçeya Ilîçê bê rakirin. Her wiha rêxistina Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiya Dêrsimê jî daxuyaniyek da. Dem Partiyê destnîşan kir, berpirsyarê karesata li Îlîçê qewimî desthilata AKP'ye wiha got. Ev astenkirin jî dişibe astenkirinên ji bo bûyerên din. Ji bo mezinkirina sermayeya alîgerên desthilatdariyê li ser erdingariya me talanê dikin. Dixwazin encamên vê talanê ji rêya giştî veşêrin. Di vê çarçoveyê de ji bo rewşa bûyerê were tespîtkirin û berpisyar bêne eşkerekirin, pêşniyaznameya lêkolînê pêşkêşî meclisê hate kirin. Serokvekilên Koma Dem Partiyê ya ku pêşniyaznameya lêkolînê pêşkêş kirin wiha gotin. Tevîljariyên hin odeyên pêşeyî mirovên zanyar aktivîstên ekolojî welatiyên li herêmê û parêzeran şîrketê xebatên xwe domandin. Jaliyê Partiya me ve jî mijara lêkolînê gelek caran hate rojevê. Lê desthilatê û hişyariyên me li ber çavan negirtin. Her li nava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî polîsên faşîzma dewleta Tirkiye bi ser gelek malan de girtin, di encamê de bi sedan kes jî hatin binçavkirin. Polîsên dewleta Tirk li bajarê Wan, Amed Elê Şernex jî di nav de li 22 bajaran di saetên serê sibehê de bi ser malan de girtin. Di serdegirtinê de 179 kes hatin binçavkirin. Di nava kesên ku hatine binçavkirin de endamên Dem Partiyê jî hene. Sedema binçavkirinê nehate zanîn û hatı diyarkirin ku dibe jmara binçavkiriyan zêdetir be. Hata ragandin kesên hatine binçavkirin birine navenda polîsan yên li wan bajaran. Wezîrê Karê Hundirên yê Dewleta Tirkiye Elî Yerlikaya jî derbarê operasyona qirkirinê de daxuyanek de û diyar kir, wan li 22 bajaran operasyon pêk anîne û 179 kes xistine binçavan. Belê nûçameya dirêzê de jî têkildarî berjewendî perest û zihniyeta berjewendî perest ya ku di encama wê de gel berdêlawiya giran dide ew jî şefê rejima faşîst ya dewleta Tirkiye Erdogan di dema pêwîstiya wê pê hey de
یک جی سروکماری مصری سیسی کربو داربکار و در روشا دستوردانا لنوا مصری ده سیاستا مصری ده جی خودی مافت دید و بوی آوای دگوت حتی کو جان لسر رحل سر جانی من هيا او لكلاكا سيسي هفدتني نكم لاردوغان ببايا بزي او بكيف خوشي بسروكماري مصري عبد الفتاح سيسي را ايروجفيا سروکی رژیم فاشیست یا دولت ترک رجب اردوغان سردانا مصری کر و سروکمار عبدالفتاح السیسی را هفدتن پیکانین. هاتراگ هانند روجاوا اردوغان و سیسی ده مجارین مینا شهر غزای، روشال لیبیای و انرژیال روجلات بحرا سپی هبون. پشتی کو عبدالفتاح السیسی جسال 2014 به هات سر دستلات اردوغان جارا یکمین سردانا مصری دکه. جبر پشتگیریا ترکیه و دستلات اردوغان یا جبو رخصتنا اخوانان 10 سال بون دنابرا هر دو ولاتان ده تکیلین دیپلوماتیک راوستیابون. لی اردوغان دوان 3 سالین داویده کتبو نوا هولدانان و جارا کدن به مصری را تکیلین خوش بکه. پشتی دمک درج اردوغان و سیسی لقطاری ده دما قوپا جیهانی ده و مها ایلون یا پارجی ده جوینا بلند یا گبیستان ده لهندستانی هاتن جمهف. اردوغان کو بحمو هزا خو پشتگیری ده محمد مرسی و رخصتنا اخوانان دمک درج لدجی عبدالفتاح السیسی پروپاگاند رشکرنی مشاند. اردوغان سیسی تمی وکه داربکار بناو دکر و القادان اشارتا ربیعی دکر. Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Neden? İşte bunlardan dolayı. Neden? Halkının %52 oyunu almış olan bir Mürsi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. İşte Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir ve ben kendisi için her zaman onu söylüyorum. Bir zalimdir. Ve bir demokrat değildir. بلیل مصرش خود جوینا که برفره بیش بو غزه ورل دار خصن هر غزه جی روشا لرفاهی بر بمترسی و دچش بر کو ارتشا اسرائیل د عالیه هوایی د ایریشن خوای سر رفاهی زیده کردن و دالی بجاهی دجی آماده کردن اپراسیونه که برفره دکه تبی همو برتکان جی سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیا خود اصرار دکه که اوی بر رفاهی و جیبچه هم وقتی ویه که لمصری به نابنکاریا آمریکا هروها اسرائیل و قطر و گلک ولاتین دنجی جوینه که جبو غزای ورل دار خستن. ایرشین اسرائیل یل دیجی غزای دوام دکن و ناوندا باجار شرکی گراند خومه. دروجا سل 32 دجی هجمارا کشتی و برینداران زیده دبه. جهفته جوتمها 2020 سیان و هجمارا کسین غزای هاتنه کشتن 28,000 در باسکریه. لالی دنجی اسرائیل جالیه که آماده کارین اپراسیونه که بجاهیال دجی هرما رفاه دومینه و جالیه دنجی ایرشین ازمانی پکتینه. جبو پک آنا آگربستی و سربست بردانا دیلگرت یانجی هفدیتن دوام دکن. دل پایتختا مصر قاهره به بشداریا امریکا، مصر، اسرائیل و قطر جبینک سروشا غزای هاتل دارخستن. دی جبینی در ریوبری سیایین ویلیام بورس، سروک موسادی دایوید بارنا، شیخ قطری السانی و سروک استخباراتا مصر عباس کامل آماده بون. لگوری دزگهین راگهانه مصر دی جبینی دل سر پیمانا به هفگوهرتنا دیلگرتیان و پک آنا آگربستی نقاش هاتن کرن. لگوری نوچه نیویورک تایمسی دیدیتن مصری ده که انجام نهات بدست خستن 3 روز هاتن درش کرن. עלולה לעלות בחיים או במוות. فرماندار گشتی ارتش اسرائیل هرزی حالوی جی تکیلدار شهر الغزای روزا سهشنبه جوینک چاپمنی دارخست. حالوی دیار کر جبو داوی کرنا شهر الغزای هدمک درج مایه او هاگوت. ام انجام گرینگ این عسکری بدست خن. لجبو ام بکهجن هدفین خوین شهر لپیشیا مریک درج هیه. تی دیارکرین اف هدفین اسرائیل جی کشتنا ریوبری حماسی الغزای یحیی سنوار و گلک ریوبریندن ین کومین فلسطینی نه.
لالیدن نتوین یکبوی تکیلداری روشا شهر یال غزای و ایرشین اسرائیلیین سر حریم رفح هشیاری کرد. A lot of people have said a lot of things on the Israeli-Palestinian conflict. بدک سکرتری گشتی نتوین یکبوی ستفان دوجارک دیار کرد نتوین یکبوی وی نبه خود رول کو مرو بدار زوری جیه واری وان بین درخستن. Quickly going to your last question, I'll come back to safety of staff. That this appeal. ریوبری آلیکارین لزگینی نتوین یکوی مارتین گریفشی دیار کر فلسطینیین غزای مقدورین ایریشکه کومیناکی وینینه گوت انجام داگرکرنا رفاه و گرانبه. ام دربازی باشوری کردستانی ببین لباشوری کردستانی جی حوالی من روشنموان سلیمان احمد 713 روشن جالیه هزین پدکی و هاتیه گرتن بنجاف کرن وندا کرن و آگهی سلیمان نای گرتن لهمبری ویه که جی روشنموانین لباشوری کردستانی برتگ نشاندن. سلیمان احمد روشنموان کیج روجاوای کردستانیه. ارگاوی دا اجانسا روشنیوزی دا ادیتور بش عربی بوم. سلیمان 25 جوتمه دما خواست دریه پیشخابوری را در باسی باشور ببه جالی هزم پدکی و هات رواندن و او 113 روژن عقوبت آوی نایزانین. تاوی سردان پاریزرن وی و بانگارایا گشتی لمخابن پدکی را ناده تکس هفدیتن الگلوی بکه. تکلداری ویا که پاریزروی نریمان احمد رشید دیار کر که دست پیکا گرتنا سلیمان احمد حتی ایرو هولدان وان هنه که خواه بگینن سلیمان احمد هروان نریمان احمد بالکشاند لسر قانون عراقی و باشور کردستانی او گوت پشتی 24 ساعتان پاریزر دکارن هفدیتن پک بینن. آگاهی مگرته بو که سلیمان احمد لآسایش هاتیه گرتن لآسایش هر تم دگوت لورنینه پشتی هولدان و زختن رایا گشتی نچارمان که داخویانیه که بتن او ببیجن سلیمان احمد مدست سر کریه. پارێزەر ڕەشید دەست نیشان کرد کۆ پشتی داخویانیە دیسا سەرلێدانا ئاسایشا دهوکێ کرنە لێمەخابن دەستورا پارێزەرە نەهاتیە داین و وها گوت me du caran serî li dadgeha dihokê kir û du caran jê dadger biryara daxwaznameya me ya hevdîtina Silêman da. Li gorî qanûna darazê ya Iraqê madeya çilî divê her aliyek li gorî biryara dadger bimeşe lê pedekê li gorî vê yekê tev nagere. Di dawiyê de Neriman Ehmed diyar kir ku ji ber bêheqûqiya pedekê wê di demeke herî nêz de serî li dadgeha federal a Iraqê bidin. بری بینرین هیجان هاجی چند نوچین کو حوالی مد توران نوچین جواکی دا آمده کرنه املی تماشا بکن. گریلای پارتیا کارکرین کردستانی PKK زیندین درویش ای 54 سالی پشتی 30 سالان جگرتی گهین دولت ترکا داگر درکر و وگریان افچای تمره یا کانتونا جزیره چه به تلیلیان درویش پیشوازی کرد. درویش سال 1930 هاتو بگرتن. لطاقة شيخ مقصود يا حلبي يزيدين باشير ججنا خضر الياس بيخوين يا كودكاوه 14 سبات پیروز کرن. ججن به چالاکیه که لهولا 8 آداره هاتل دار خستن. ده چالاکیه ده کوما گریدا یکیتیا ایزیدیان سرودین اولی خوندن. ده چالاکیه ده کسین آخوین افروش پیروز کرن بحثادی رو کو گرینگیا به روژه کرن. پشتره سنویزیون لسر ججنه هات پیشاندن. يزيدين عفري نجي للشهباي ببونيا ججنا بيخوين بشاهية كي ججن بيروز كرن. ججن الهولا ميتانا كانتون عفرين وشهبا لنافجه أحداثي هاتل دار خستن. لما يرش داعش لسرقال ما يزدي شنقال چيبو الشاهية ده كسين آخفين ججنا بيخوين لقل يزيدي بيروز كرن وديار كرن كو بفلسفة ياري برابو أفروجين ديروكي هاتنا باراستن. لداوية ده بيخوين لبشداران هاتا بلاف كرن. لنافچه اسرین آکوبانیجی لهی رابو جبر بارانا زیده یا دناوا روژه ده لهی رابو وکد دیمن اندجی خویاده که لهی باندوره که نینی لچونو هاتنا وسایطان کریه. بری بینرین هجم لوردگیشین داویه بولتنا خواه ساعت 7 او دبیشین حتی نوچل مین داویه روژه ساعت 23 دورن پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد بختار.